ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯅꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯔꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯔꯕ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯈꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯡ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯇꯔꯥ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ IUCB ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯃꯁꯤ L ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ L ꯑꯩꯅ ꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦ ꯑꯣꯁꯥ ꯂꯥꯏꯈꯨꯔꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯂꯥꯏꯈꯨꯔꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯔꯤꯇꯤꯌꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ IUCBꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯙꯅꯖꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯄꯤꯖꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯙꯅꯖꯤꯠ ꯁꯟ ꯑꯣꯐ N ꯁꯣꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯍ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯣꯔꯗ ꯕꯣꯁꯦꯠ ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯥꯔꯛꯅ 97.50 ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯤ 97.50 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯙꯅꯖꯤꯠꯀꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯃꯃꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔ ꯃꯥꯔꯛ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ 97.50ꯅꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯐ TI ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯍ CBSE ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯃꯦꯟ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯁꯦꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 91% ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯉꯥꯟꯕꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯔꯣꯃꯦꯟ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯇꯒꯤ ꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯃꯍꯦꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯍ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛꯅ 89%ꯅꯤ꯫ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯨꯇꯣꯟ ꯊꯣꯉꯥꯝ 6.6 ꯃꯊꯪꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯕ ꯍꯔꯥꯅꯟꯗ ꯂꯨꯀ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯍꯔꯥꯅꯟꯗ ꯂꯨꯀ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ꯫ ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯤꯅ ꯂꯩꯕꯤꯅꯕ ꯑꯔꯥꯕꯝ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌ ꯁꯤꯡꯍ ꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯔꯥꯕꯝ ꯕꯤꯖꯥꯟꯗꯣ ꯁꯤꯡꯍ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯥꯕꯝ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯟꯖꯟ ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯁꯤꯡꯍ ꯕꯣꯁꯦꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔ ꯃꯥꯔꯛ 90% ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯔꯟꯖꯟ ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯆꯪꯉꯤꯕꯁꯤ ꯔꯟꯖꯟ ꯀꯣꯟꯁꯝꯅꯤ ꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯁꯤꯡꯍ ꯕꯣꯁꯦꯝ 90% ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯂꯩꯖꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯊꯪꯗ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯕꯣꯁꯦꯝ 85 PCꯅꯤ꯫ ꯃꯊꯪꯗ ꯖꯣꯃꯥꯔ ꯁꯤꯛꯀꯥ ꯍꯤꯖꯝ
daughter of Ice Vasanta Duwa, secure mark 84%. Mathagda Jisami Bisi Zomarika Hizami, Mathagda Zexing Melabo Oxygen, Arabam Loyumpa, son of the Air Pilot Singer, Pagi Boston Port TV, secure mark 83%. Mathagda Kainet Kiran Singa, son of Kainet Tom Chandra Singa, Antigani, Kainet Kiran Singa, son of Kainet Tom Chandra Singa, Boston 83.6%. Mathagda Oxygen, Pauna Sabubam, son of Sabubam Ratan Kumar Sinha, secure mark 83%. And you will maintain secure mark 82%. Mathagda Jefferson Wahengwam, son of W. Prajalala, was imported 93 PCD. Jefferson Wahengwam, Mathagda Koi Palimapi Naishwan, daughter of Naishwan Roman Sinha, Boston Bortini, Uimagi Mapana, Mahi Garjana, Kaleto Vinaba, Helena, Domsa Bolena, Oxygen, and Nancy, secure mark 91%. Naishwan, Sikoga Pagi, Pamuna, Ryan C. Hobika, Makasa Tozuti. Tagasali Pamu Krishna, Vidya Chile, Manager na Pamu Masi Prize sudah Pagi semula itu na Nanti Pamu itu kita Pamu Pagi hari ini dan Tagasali Pamu mah Pagi Kota Bila Bahkan na Hajari Mathagda Pamu Pagi Ada Pamu Pak Pagi Asian Kansari Sugar Mill Haita Record Sina Makata Aba Pagi Prize Pumi Aba Haduna Mausu dan Komanda Ajari Lorebang Panganba, son of Lorebang Garosham Sinha, Bosem, secure mark 82%. Next in Vinava Haiduna, Osinjari Lorebang Panganba, son of Lorebang Garosham Sinha, Puraisa in Tongkadini, secure mark 82%. Mathagda Takela Bom, Tolthana, Takela Tolthana, daughter of Takela Prem Sinha, Boston 81%. Next, Mathagda Nampam Diana Sanu, daughter of that and Tomba, Boston secure mark 81%. Nampam Diana Sanu, Mathagda Among Malemamba,
Angom ay namba son of Angom Sulat Maitay Posen Gini distinction Bami Mathanda Ahanthem Anu Lakshmi Devi Lakshmi Pita Pahanjali Ahanthem Anu Lakshmi daughter of Ahanthem Lakshmi Kanta Mathanda Kogi Milki Lailakwa Milki Lailakwa Lakshmi Pita Pahanjali daughter of Lailakwa boy Bosengi Makadani Milki Lailakwa Mathanda Priyanka Samumbam daughter of Samumbam Radha Kumar Singha Priyanka Samumbam daughter of Samumbam Radha Kumar Singha Nambam Brandon Exi was in Nambam Brandon son of Nambam Kola Osengi and then Bosengi or Makadani Settlement Kisensani Ponsam Joyshi Mana using Exi Presi Ponsam Joyshi Mana daughter of Ponsam Manglen Mana Bosengi Makadani Disensani Mathanda Guru Alibam Vikas Sharma son of Guru Alibam Punyachandra Sharma Dekshin Mathanda Nambam Tanya daughter of Nambam Boksa Singha Mathanda Widrom Morrison Maitay son of Widrom Sanatpura Maitay next direction Jose Widrom Morrison ke Mathanda next beta ba auxiliary Sapon Malay Namba Maitay son of Sapon Ibo Saw Maitay Jose Sapon Malay Namba Maitay Mathanda next beta ba auxiliary Laisanthem Binanda Singha son of Laisanthem Rosso Singha Agasari Kogi Takadayum Kogi Pahong Retail Pahong Polina Ngasigi Bahas Kibuda Saruda Rehu Dabantang Adingan Adingan Agasari Mathanda Foto am ko tong pam ay number se ugra ba Oh yeah. Horen phone to jan. Mathanda Jose maka sesuatu na Kumdon Loya son of Kumdon Prentice Singha Kogi Posen Board Kini sa Narigati election paper bahari na auxiliary Kogi Marketing registration Kogi reporter is Kumdon Loya daughter of A. Oke Rosina Laisram Mathanda Laisram Mangalema Sanu daughter of L. Martin Kuman Musik Laisram Mangalema Sanu similarly Mathanda Laisanthem Prikamjit son of
Laisangthem Priyokumar Singh Laisangthem Brindapichi Singh Sambirabani Huji Pathanda Athoi Soraisham daughter of Soraisham Purnachandra Singh Athoi Soraisham Athoi Nagadi Rishi Brindapichi मुझे इलेक्शन करने अथोई सोराइशम daughter of Soraisham Purnachandra Singh मथक इलेक्शन करने का ऑक्सीजन की लाइनकम सना टोमी देवी daughter of Dinesh Singh बगी कसिकी मुझे अपने पक्ष रचना दिल्ली में कोई बगा आंसी की पुलिस कोई सर्टिफिकेट सिक्वायर से भी मुद्दा कोई कुबार करना बिना बाहर नशो Burucha Gumina na Hijari Matanga Konsam Nikita daughter of K. Kiran Kumar Konsam Nikita next brother Matanga Laisham Priyanka Sanu next brother daughter of Laisham Sauva Next brother Laisham Priyanka Sanu daughter of Laisham Sauva Krishna Minaketan son of Rajeshwar Krishna Minaketan son of Krishna Rajeshwar Mathanga Chris Yaipong son of Y. Gunadhar Singh Chris Yaipong Mathanga Laisham Kumal Devi daughter of Laisham Premjit Kumal Devi Mathanga Sibirna Barushizari Rajkumari Marcia मुझे पता कर पका था संजय का बाहर ना Barushizari Rajkumari Marcia daughter of Rajkumar Sochna Tomthin Nabe Laikora Mata Rishi Tomthin Nabe Laikora Mathanga Sanjabam Prasad son of Sanjabam Santi Mathanga Moiranthem Rosni Devi Moiranthem Rosni Devi daughter of Moiranthem Diken Singh Moiranthem Rosni Devi daughter of Diken Mathanga next Ajari R.K. Ratna Devi daughter of R.K. Rangasana Singh R.K. Ratna Devi daughter of R.K. Rangasana Singh Radhalagi Matuka next brother of Yuna Yainamba Maite
Yunang Yayongba Maitei, son of Yunang Taibangan Maitei. Yunang Yayongba Maitei, Yunang Yayongba Maitei, di Batunda, Ojin, Kalina Sanu Suraisham, son of Suraisham Robin Singha. Kalina Sanu Suraisham S. Robin. Kalina Sanu Suraisham, daughter of S. Robin. Matagda pagi Kanika Mamaithen masih kelas 12 ini pagi masa di papan sakredo kerjani boleh pagi nasi di paksa sida saya pakai pagi program masih cover to beli sebeli atau breast moda si berapa lagi na pagi Kanika Mamaithen ni pagi pada kerjana masih di Kanika Mamaithen ni saat ini mau si berada pagi price si kali tu bila bahaya na option jadi Kanika Mamaithen, daughter of Mamaithen Brown Singha. Agak bagi Bujang Bakal Sarkumar Detail ini itu mana Purwo masih Rajasi Primasya Sauya Bidat Gabira Bapadi masih paksa nasida sama mati pilih berita berita hanya itu yang kamu ikai kamu seri atau sini kodi Rajasi apa Rajasi dulu apa ini na dulu seri Ponsam Anjali Devi, Presidential University Ponsam Anjali Devi, daughter of Ponsam Lukoy. Ini, uji jasa tadi bersih kelas ini Ponsam Anjali Devi, daughter of Ponsam Lukoy. Uji Anjali Patungga, section jadi apa bahaya nak uji jadi Pari Naisham, son of Naisham Dhanabir Maitei. Pari Naisham ni cerita apa? Option jadi, option Pari ini berfakta Kunjeswari Sapam. Kunjeswari Sapam ni cerita apa? Option jadi daughter of Sapam Kunjabihari. Kunjeswari Sapam mujib sampai lagi. Kunjeswari Sapam da Sapam ni matung da generation berita apa? Kupomayung Kamalasanu, Kupomayung Kamalasanu, daughter of Kupomayung Rajesh Singha. Kupomayung Kamalasanu, Mujib Kamalasanu, next family. Kamalasanu ni kalau dari matung da next family option dari Hobbyjam Leo. Hobbyjam Leo next direction. Hobbyjam Leo. Hobbyjam Leo. Leo ini macam apa hoji? Next berapa? Option dari Leishopam Bebika. Leishopam Bebika, daughter of Leishopam Rajendro. Leishopam Bebika. Leishopam Bebika. Next lagi. Bebika Patungga next option dari Konsam Kiranjit Maitei. Konsam Kiranjit Maitei, son of Konsam Ojit Maitei. Konsam Kiranjit Maitei. Direksi Konsam Kiranjit Maitei, son of Konsam Ojit Maitei. Makanya Susmita Konsam direksi Susmita Konsam, daughter of Konsam Vinod Maitei. Susmita Konsam
Matang Dixie Monsam Susmita Matunga Kaisam Christina Zaru Kaisam Christina Zaru daughter of Kaisam Toyota Mite Kaisam Toyota Mite Kaisam Christina Zaru Kaisam Christina Zaru Kaisam Christina Zaru Dixie lagi Matangga Soraisam Yaithabisanu Dixie Biraksi Soraisam Yaithabisanu daughter of Soraisam Gulasandra Mite Soraisam Yaithabisanu daughter of Soraisam Gulasandra Mite Soraisam Yaithabisanu Matangga Nangkam Nerjit son of Nangkam Naudi Singha Nangkam Nerjit son of Nangkam Naudi Singha Matangga Yengkong Singebi daughter of Yengkong Gorsendra Singha Hojik koi prize pagdiba koi sabra sakse gajan koi punama koi na koi lebina actually maradi koi si refreshment so koi tokari aduna function si mokuma kita kota dobo nakan koi Harusnya bukan mobil apa aja Aizari Maka dari sini bersih Sarapem Dinitasanu daughter of Sarapem Logendro Singha Sarapem Dinitasanu Hojik Sarapem Dinitasanu Dinitasanu Ketunga Dixie Benang Oksindari Paunam Suraj Maite son of Paunam Basu Mite Paunam Suraj Maite Paunam Suraj Ketunga Dixie Benang Oksindari Dixie Toibi Angomsa Dixie Toibi Dixie Benang Oksindari daughter of Angomsa Sanatuka Tiba Matangga Hujit Oksindari Yunam Ranabe son of Yunam Rajan Singha Matangga Topom Sanazauba son of Topom Mohen Singha Matangga Selsa Thimpaijam daughter of Ramananda Thimpaijam Chelsea Thimpaijam Sila juga makanya Chelsea cuma di mana Chelsea Thimpaijam Matangga Chelsea Thimpaijam Matungga Wahipam Laman Bijanu daughter of Wahipam Manipur Pamite Musin Bersih Matangga Bersih Nongthongpam Yaisnasanu daughter of Nongthongpam Samu Mite Matangga Bersih Nangkam Lenganba son of Nangkam Jiter Mite
Ngam Lengan Ba Meitai. Mathangda Lakshamon Melody. Lakshamon Melody, daughter of Lakshamon Sarasina. Mathangda Mathangda Taken Mayung Nikhil, son of Taken Mayung Kalendro. Music Nation will see Taken Mayung Nikhil, son of Taken Mayung Kalendro. Taken Mayung Nikhil, Music Taken Mayung Nikhil bagi kerjaan isi komputer dan dari matunda mesin bila mesin jadi Jamboy Withdraw son of Withdraw Sanayama. मुझे कोई क्लासेस की कैटेगरी की कोई क्वेश्चन करे मुझे अवार्ड पा जितना नाम पा बड़ी कोई ना अवार्ड कोई जितना ओवरसीज को मुझे कोई फंक्शन ऐसे मुझे लगा कोई बड़ी मो पैकेज सके मुझे मकान अवार्ड कोई ना ये प्राइज ऐसे कोई उधर पब्लिक करता लाइनअप बिरहरी Birahari, Chief Associate, State Bank of India. Mathangda Lyson Nelson Sinha, son of Lyson Ravi Sinha. Music Nation will receive Lyson Nelson, son of Lyson Ravi Sinha. Music Nelson sendiri lagi music boleh kebakar apa pun ada berusaha menggunakan jadi Mathangda Music Nelson sangi Nelson ke matunda Center Prime Minister Moiranthen Rosni, daughter of Moiranthen Sanatoy. Moiranthen Rosni,